Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya kawan-kawan. Alhamdulillah bertemu kembali di Ardimas Channel. Pada hari ini kita akan melihat dan mengikuti suasana pernikahan, yaitu salah seorang keponakan kami di Aceh Barat. Bagaimana suasana dan prosesnya? Ayo ikuti terus Ardimas Channel. Jangan lupa like dan subscribe. Alhamdulillah kita sudah sampai di KUA Jalan Swadaya, Kabupaten Aceh Barat. Saat ini kita akan menghadiri proses pernikahan keponakan kami. Nah, kita lihat di sini sudah banyak saudara-saudara yang sudah datang untuk mengikuti dan menghadiri acara ini. Alhamdulillah kawan-kawan, ini lintunya sudah hadir di kantor KUA. Alhamdulillah, ini kebetulan lintunya ini ya, dari Kabupaten Aceh Barat Daya ya, Mangging. Masya Allah, tabarakallah, ini lintunya. Masya Allah, tabarakallah. Begini suasana di dalam, kawan-kawan, di kantor KUA di Jalan Swadaya, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Alhamdulillah, sebentar lagi akan dimulai acara kegiatan ini. Alhamdulillah kita sudah masuk di kantor KUA Jalan Swadaya ini, insyaallah. Mak, kita di sini kebetulan bertemu dengan salah seorang tamu ya. Ternyata juga sebagai salah seorang penghulu di sini. Assalamualaikum Pak Wildan, Masya Allah. Ini ada Ustadz Azhar, Masya Allah. Lama tidak bertemu, Masya Allah. Memang dari Simutu sampai kemari takdir Allah bermuka. Nampaklah ya. Masya Allah. Berarti sudah lama, sudah sekian tahun. Karena dari tahun 1995. Akhirnya jodoh bermuka. Masya Allah. Akan menikah ya kan. Bermuka mereka. Masya Allah. Jodohnya keponakan. Nah. Jumpa dengan kawan nama. Nah ini kawan-kawan. Nah, kalau ke Melabu, berarti di sini ada sahabat kita, penghulu di KUA Kabupaten di Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Nah, seniornya, Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kali si guru 8 artinya sisa 2. Ya, kami sudah hilang ya Pak ya. Seiring waktu gigi sudah copot satu-satu, pendengaran udah nggak jelas, mata rabun, kulit keriput. Mungkin entah 2-3 hari lagi pun bertahan di dunia ini, itulah ada. Tapi pada saat ini Allah masih takdirkan bersama ini ya, selaku anaknya yang akan diserahkan tanggung jawab kepada imam pilihan calon hati, calon imam yang akan membimbing Rini Susanti sebagai istrinya
yang insya Allah melepaskannya melalui ijab dari ayah dan dihalalkan dengan kabul menjadi akadun nikah yang sebentar lagi disaksikan oleh dua saksi wasyahidaya adlin, saksi yang memenuhi syarat sebagai saksi secara terus menerus setahun penuh berada dalam tubuh ilallah bitaubatin nasuh. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Mama ayah, apa sih kalau sebenarnya kak, kenapa ayah kak? Maaf, sudah salah kak. Oke, doa. Doa kak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Khairizar bin Jawahir. Ya, Pak. Khairizar bin Jawahir ulun penikah Rini Susanti anak kandung lon kerana dengan jenama Ciplo Manyama tunai. Dan terima nikah dengan kawin dari Susanti anak kandung bapak untuk ulun rumah haji di pemandangan tunai. Kibang saksi. Hah? Tik. Hah? Yakin? Tik. Alhamdulillah, barakallahu alaika wa jama'a bainakum akhirah. Get lah. Nyo kan anak nampak tamping. Panan berdua. Suami ya. Nyo sudah petekin dia ada baru rono nyen tanggung jawab rono. Anak empat yang paling turun tekin. Nama waktu bapak dan yang lain. Nah, ini salah tak sih maknya. Yang tu ini dulu. Ini oleh orang itu baru orang yang lain. Mepe. Kali ni. Mepe. Kali. كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصل عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجدنا ولجدتنا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل رحمة ورحمة وسلامة ومغفرة وبركة وصحة ورزقا إلى هذا جمع خاصة ومن بلدان المسلمين وعما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين إبراهيم وسارة وألف بينهما كما ألفت بين نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخاتجة الكبرى وعائشة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا بلاء إلا دفعته ولا غائبا إلا رددته
ولا مسافرا إلا وصلته ولا فقيرا أو مسكينا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.